kinyejana cya 21 iterambere ry'ikoranabuhanga ririmo guhindura uburyo intambara zizajya zikorwa, aho ibihugu bikomeye ku isi biri gushyira imbaraga mu gukora imashini z'intambara zigamije gusimbura abasirikare mu bihe bikomeye, uhereye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Uburayi, Korea y'Epfo, Ubuhinde, Ubugereki, Armenia ndetse n'Ubudage. Ibihugu byinshi biri kwihutisha ubushakashatsi mu iterambere ry'izi mashini zishobora gukora ubutasi, kurwana no gutabara abasirikare mu mirwano ikomeye. Iyi nkuru irasesengura neza uko ibihugu bitandukanye biri gukoresha ikoranabuhanga rigezweho mu bikorwa bya gisirikare, imbaraga biri gushyira mu gukora za robo z'intambara ndetse n'ingaruka ibi bifite ku buryo intambara zizaba zikorwa mu gihe kizaza cyangwa se kiri imbere. Ibisanzwe uri kumwe na Tony Breeze Official. Reka ngusabe gukora subscribe niba ari bwo ukigera kuri uno muyoboro. Muri rusange tugiye kurebera hamwe ibikoresho biremereye za robo za gisirikare zashyizwe ahagaragara, ndetse tumenye neza icyo zigiye gufasha ku mbuga y'urugamba y'ahazaza. Muhaye ikaze. Abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko abo mu mutwe wa 82 Airborne Division, bakoze imyitozo ikomeye muri California, aho binjije imashini z'intambara mu bihe by'imirwano y'imijyi. Intego y'iyi myitozo yari gusuzuma abasirikare n'izi mashini bashobora gukorana neza mu gihe cy'intambara. Amagana y'imashini z'intambara zifite ibyuma bisuzuma cyangwa se sensor na kamera zagaragaje ko zifite ubushobozi buhambaye. Izi mashini z'intambara zisimbura abantu mu mirwano, ari ukugira ngo ubuzima bw'abantu burindwe cyangwa se ngo kugira ngo zikore mu bice bidashoboka ko abantu babamo. Zikoreshwa mu bikorwa bya gisirikare birimo ubutasi, imirwano, gusukura ibisasu bitaturitse n'izindi nshingano. Kwinjiza izi mashini mu mirwano ni intambwe ikomeye mu iterambere ry'igisirikare cya none, kuko bifasha kongera ubushobozi bw'imirwanire no kugabanya ibyago bishobora kugera ku basirikare. Imyitozo yabereye muri Fort Irwin yagaragaje ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyiyemeje kwinjiza ikoranabuhanga rigezweho mu ntambara. Ubushinwa bwateye imbere cyane mu gukora igisirikare kigezweho cy'izi mashini z'intambara. Leta y'Ubushinwa ishyigikiye imishinga myinshi igamije gukora imashini z'igisirikare zisimbura abantu ku rugamba. Umushinga umwe ukomeye ni uwitwa PM1 wakozwe n'ikigo Engine Eye, ikigo giherutse gusohora amashusho agaragaza ubushobozi bushya bw'iyi mashini maze bitangaza benshi. PM1 ifite ubushobozi bwo kwigana neza ibikorwa by'abantu, igashobora guhindura uburyo yitwara bitewe n'ahantu yageze. Yifashisha ikoranabuhanga rikomeye ryo gufata no gusobanura imyitwarire y'abantu, ikagira imbaraga zo gukora ibishoboka imbere y'abantu ndetse no kwisimbuka cyangwa se gukora za siporo zigiye zitandukanye mu kirere. Iyi mashini ni intambwe ikomeye mu gukora imashini z'intambara zishobora gusimbura abantu ku rugamba no guhindura imiterere y'inganda za gisirikare. Ibihugu by'Uburayi byatangije umushinga wo gukora igisirikare kirimo n'imashini z'intambara. Ibi bigaragazwa n'imyitozo yabereye mu Bubiligi yiswe Integrated Modular and Manual Ground System. Umutima w'uyu mushinga ni ikoranabuhanga ryakozwe n'ikigo Mirror Room cyo muri Estonia cyitwa Demis. Iyi mashini ishobora gukora imirimo itandukanye yo ku rugamba nk'ubutasi, kurwanisha intwaro no gutwara inkomere. Ifite ubushobozi bwo kugenda ahantu hagoye kandi ikaba ishobora kwifashishwa mu buryo butandukanye mu gufasha abasirikare. Korea y'Epfo nayo yinjiye muri iri rushanwa ryo gukora imashini z'intambara, aho yashyize ahagaragara imashini nshya ifite amaguru 4 izakoreshwa mu mirwano n'imyitozo yo kurwanya iterabwoba. Iyi mashini yakozwe ku bufatanye bwa Minisiteri y'Ingabo za Korea y'Epfo binyuze muri gahunda yo gutanga ikoranabuhanga rishya mu buryo bwihuse. Iyi mashini ifite umuvuduko wa kilometero 4 ku isaha, ishobora kurira imisozi ifite uburebure bwa santimetero 20 zose, kandi ifite amaso y'ijoro cyangwa se night vision ndetse n'amanywa. Ishobora gutwara imbunda zifashishwa kure, intwaro zitica ndetse na robo zifite amaboko cyangwa se manipulatory. Intego yayo nyamukuru ni ugukora ubutasi no kwinjira ahantu mbere y'ingabo nyirizina kugira ngo hamenyekane neza ko aho hantu nta mwanzi uhaherereye. Mu ntangiriro za Werurwe mu mwaka wa 2025 mu mujyi wa Motihari, Ubuhinde bwateguye igikorwa cyiswe Shaurya Vadanam Utsav, cyateguwe na Minisiteri y'Ingabo. Igikorwa cyari kigamije kwerekana imbaraga z'igisirikare no gushishikariza urubyiruko kwinjira mu ngabo. Ikintu cyatangaje benshi muri iki gikorwa ni imashini z'intambara zisa n'imbwa zakoreshwaga n'abantu.
Abashyitsi babonye izo ntwaro zigezweho zirimo imbunda nini, indege z'intambara, modeli z'amato manini cyane, aircraft carriers, n'ubwato bw'intambara bukomeye. Ikigo Sasa Technology cyo mu Bugereki cyakoze indege y'intambara itagira umupilote yitwa Saria 2. Iyi ndege ishobora gutera ibisasu bya FC-275 LGL byakozwe na Thales Belgium. Ibi bisasu bifite ubushobozi bwo kurasa ku ntera hagati ya kilometero 1.5 ndetse n'ibirometero 7, kandi bigira ikosa rito cyane ryo kwibeshya aho byagomba kugwa. Ibi bituma bishobora kwangiza ibikoresho by'umwanzi nko mu bwato, ibyicaro by'igisirikare ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere. Ikigo Isotech Robotics cyo muri Amerika cyakoze imashini y'intambara yitwa Scorpion IC-15 ifite ubushobozi bwo gukora imirwano ikomeye itarimo abantu. Iyi mashini ifite uburebure bwa metero 1.2, ipima ibiro 375 kandi ishobora kugenda ku muvuduko wa kilometero 40 ku isaha. Ifite imbunda nini, ishobora no gushyirwaho RPG-7 yo gusenya imodoka zifite uburinzi bworoheje. Intego yayo ni ugusimbura abasirikare mu duce dutandukanye tw'akaga gakomeye kugira ngo bigabanye igihombo cy'abantu ku rugamba. Ikigo Rheinmetall cyo mu Budage cyakoze intwaro nshya yo kurwanya indege zitagira abapilote cyitwa Orion Skyrange 35. Iyi mashini ifite imbunda ya metero 35 ishobora kurasa amasasi 1000 ku munota umwe wonyine ku ntera ya metero 4000. Ibi bituma ishobora kurwanya indege, misile ndetse n'indege z'intambara zitagira abapilote. Iyi ntwaro ifite programu ishobora kwihitiramo intego yayo igomba kurasa, ariko umuyobozi w'igisirikare niwe ugira ijambo rya nyuma yo kwemeza ko irasa kugira ngo igendere ku mabwiriza y'intambara. Iterambere y'imashini z'intambara ririmo guhindura isura y'ibikorwa bya gisirikare ku isi. Ibihugu bikomeye bya Amerika, Ubushinwa, Uburayi, Korea y'Epfo, Ubuhinde, Ubugereki na Armenia n'Ubudage biri gushora imari nini cyane mu gukora za robo zifite ubushobozi bwo gukora ubutasi, kurwana no gutabara abasirikare mu bihe bikomeye. Iyi ntambwe nshya mu ikoranabuhanga rya gisirikare izazana inyungu nyinshi zirimo kugabanya impfu z'abasirikare no kongera ubushobozi bwo kurwana mu buryo bwihuse kandi butekanye. Ariko nanone ibi byose biteye impungenge ku bijyanye n'izi mashini zishobora kuzakoreshwa mu ntambara z'ahazaza ndetse no ku mutekano w'isi muri rusange. Mu gihe ibihugu bikomeza kurushanwa mu gutera imbere muri uru rwego, ikibazo gikomeye gisigaye ni ukumenya uko iterambere rizakemurwa mu buryo butabangamira amahoro n'umutekano mpuzamahanga. Mwakoze kubana natwe, nk'ibisanzwe mwari muri kumwe na Tony Breeze Official. Mujye ibihe byiza, ciao ciao.